Puleno fai ka ham joto nai tong nai anyo video no bayap song. Fai dising tini especially je SSC GDO tamo medical eba keba tam cha khajak ang o video nong no kisa khuk bai sai khanar sina ani je experience ang nong share khayana 2023 and 24 je ang medical lemani SSC GDO and or tamani experience ka and bo bhai engka ang nong no full details sai khanar nai tini basically private part no kari singjo to anu je khajak mani oboti rong na ang nong no share khayna tam khajak basically sing openon o video ang nong no share khayna bayapsum firstly ang romdi sakani theke thangsinai sakani theke an tola jora mane bokhokni simik yakung jora tei tam cha khajaka ang nong no o video share khayna first of all jungno naijaka sakani theke thangsinai ang mokol jungno 3 type ni borok test khaikya first of all jungno khaikya distance na tongoni ni alphabet dok tongo ni kaisa sign dok tongo ta oro norok lagbag 18 meter ok ganombo 18 meter ok distance na obno mokol jasa kholobi boroi kholobi jungno mapori uta sing distance nobo 18 meter nonga nang I hope kayo borok obo distance narak mani gangke oro borok alphabet dok tongo gatai kaisa sign dok tongo ta obono jung mas holta oro the second link hanke color vision most important obo color vision oro borok jungno basaroi borok kaisa table tongo o table pori ruta color vision motamoti borok nayo check motamoti 2 থেকে 3 minute borok color vision jungno jora ro nainani hanke duita paikya mokol lo je test khamane takaisa check haike jungno mokol no obong hanke pora tongo english bai borok chikon pora tongo ro chikon obono jung mokol jasa kolombai mas hauta oro borok jung test khaika hanke basically jung ano khaijaka mane jung joton khaijaka ta bro mokolo tinta test khaika ini distance color vision and takaisa bo mokol kholobai porimane jungno table tongo jungno basarei borok jasa kholobai singka ke mokolo tinta test khaikena basically nugima khanema kana ebakap saima kana after that tongo jungno bukungo phaidi bukungo gange bol tam test khai gange DNS ni test khayo DNS gange ni bukung kisa kokoi rok baksa tongo hediba ke bukung ni saka mane bukung bising ni oje kaisa tam hanai angobo bahan hai tongo kaisa mo hayo obo belai kotor dasi kundabo test khayo ta tam hinmake obo hamanana ni bage belake most important bo samu khaibula hedeba obono DNS ni bukung bising ni kaisa nayo kaisa borok tamhane bong machine tongo machine baike abaka bong ni kaisa instrument tongo ta o instrument bai borok suno check khayo bukungo enka brada suno check khaijaka khunju borok check khayo nini ponta rok bisingo borok machine tongo machine banayo bong instrument baita enka ponta borok kahamda check khayo enka norok jefru after sekang before nang medical na sekang sapta kaisa ba 2 sapta sekang cleaning rok kaitani cleaning kaiting ang khunju rok borok strict na hota mane like nono jora re jago nang apur medical na thang jodi lindong ko tong hangke ni je moila rok tong hangke borok sap kai fai di nono jora ro piaba ke nang dolok be baksar kolaya muta khunju ke obo hairok check khayo after that jingno tam khaike bukugo hangke bukuk means aing borok tonsil hi tongo tonsil nayo aing bukuk bising ni mane ayang totrawo borok khorang pasamani tonsil hanta bono ge kaisa mo borok nayo tonsil hinai bisingo sing khwawi ma funugo inke bua check khaya bua o maximum nini 28 dok ungna nangnai hini kha kayuta angor je khana mani 28 dok bua rok tongna nangu ta kaham rok okay baksa tongo jong sajai rom ke to baksa kekik meke kisa tongo after ase kun matter khaya or andolog bang je tongpuru nu khabong no par khlai roka baksa no and tamu khaija gang ke mokol 3 type ni check khaija ka jeng test khaika khunju check khaika DNS check khaika tonsil check khaika bua check khaika osaka ni bisingo after that jeng suljar thana gang ke suljar check khai borok mane puspa hai laigram de o je keking mekek dar suljar borok check khaika
and sul jara jeng tam ke check khai phunu kang kang ke jeng kaise book down khai borok book down khai di no book down khai ma phunu gota mane kono nini ayang rogo saka tola mo heruk ung khai ja inke cheso thani cheso kang ke cheso banai nini nipple nai borok mane kekhek mekhek da oboti rok nai ta nipple lo kang ke oro check khai kya sul jar check khayo nipple check khayo inke oban bisingo nini cheso ta check khai nang kang ke nini x-ray ro khayo x-ray ro go baksa ani do lok baksa ri medical man kha x-ray khai manja kha baksa ba asuk manja ge but je problem to nerok to manja nai kha khayo inke oro ga sung khata oro rogo mane ri medical man ka but baksa maximum no ri medical manyango opti rogo inke after that mo khai kya tarpore blood test khai kya blood test urine test khayo x-ray check khayo oje obo khai mani pore bayap sum ta kaisa point pok thanga ang obong kha belai important bp check khayo blood pressure tam himna kang mo blood pressure kaisa ri medical man kha ani kaisa point no tong mani blood pressure ong ri medical man yang ri medical ni bagi mathangka angka ta kaisa point tongo nini o mokol e hate ro mic khai phunu gota o je mokol je map nayen bagi example norok map rok nai diba je silai rok map rok nayo yoborok norok mokol jasa e hake rok ma khai phunu gota angke or point duita tongmani ang pogi thangka bo first angka bp belai check khaiborok bp tongna nani maximum normal angka to 80 rok 60 rok tongkhenango and nini maximum tongkang ke to nini like ramli 120 kangke allow khaiborok 120 rok ke allow khaita gata kaisa mokol ang tabuk map nai mani o mokol so fighting ke sing tabuk yago tam check khai hangke yago basically 3 type ni khayo first of all nini finger nayo finger atik khai nayo nini finger jeta choli tam make je fruit silai rok use khaine apur to mo heke khaine nangla heduba obonno nayo finger nayo brok finger basically nayo after that carry angle ko ni yak suja da kokoida mane bajak rok da opti rok borok check khayo and lastly borok nin yak gami mani nayo borok atike khaye mane 1 minute ok tona atike khaye tarpore ake nai borok tangine tani yak gede gami anke basically yak hongkang ke 3 type ni khayo tam finger carry angle and yak gami mani naita oro hongkang ke tinta no nayo yago tai naya bisi after that tola thangkang ke nini fighting ke sing tabuk yakung rogo singno tam test khajeka obno no share khaina yakung ko basically 3 type ni borok check khaika singno pula suno check khaika bericus vein hangke jefru norok or thangke samanai borok singno bar sari khayuta singno 1 minute hero bar sar kana bar sar wo jodi nini uklugo o je yakung uklugo norok shir hailugi mana bele shir pase kanka obno medical point belai quarter ke mana chung mane nyaka jodi belai gabang kanke direct reject ko ngi manu ba oro takai sang ke nokni o banai norok bazari homan ke bazari jodi yakung tasangi to hangke omo obno nokni hono obo belai medical point tongo and lastly tola tongo nongni flat foot o bo borok nayo basically belai flat foot nang khangke borok reject ko riman ebakaba basically medical ro ang je nukmai ta flat foot dogo ang tolani ta ke yesirok ang tolani yesirok to obviously nai asang nayo borok yakung rogo borok 3 type nayo tam kangke nokni bericus vein tai flat foot so kangke o video no rok asung tonchina yang olo normal jodi private part dong apru ang share khaina ta sigana kangke to norok tabuk basically mock test rok na se written ni bagai prepare nan se bala important hai deba so tini jor ta sung tonchina next video noge nor je pujang tamon comment khai mano comment khai nor ang answer nan bagai ready tong